Usta sizge Allah razı olsun. Allah Teala yaşamımızga, ömrümüzge bereke versin. Usta desengizler, ustazga bir berekemiz var ede. Bir maşallah maşallah dep koyduğunuzlar. Uşul жылкын ustazga iyilik koyun. Min ağlamamız. Maşallah maşallah dep. Maşallah maşallah. Kadırlı konuğumuz Maksat Hacı Toktomușov'a ağırdı bak. Maşallah maşallah dep koyun sonunda. Sakın. Maşallah. Sizge özümdün atından, Talaz elinin atından sizlerge rahatsızlık bitiremiz. Uşul ıntımağımız 80-90 yaşka çeyin uzardı Kuday buyursa. Ana tuğanlar, özgür bilesler, kıltır çoğulanda, bardığımız akçası otup, uşul 90 жылкы tuğanımızga üysal bergenmiz. Kuday buyursa uşunday jakşılıkты toktatmayıp, Kuday buyursa 90'lar birigip mektep salttır, 90'lar birigip meclis salttır, 90'lar birigip bayılsa salttır degen sıylıktana turgan dostlardan bolayıp tuğanlar. Allah razı ola turgan dostlardan bolayıp. Ustaz, uşul jetken olmaysın ayını sağlarlardan Talas'ta bizde görünmeni var, kısmat kılatkanlar var. Oşoğa bir jakşı bir bata verip koydunuz ya. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbana taqabbal minna innaka entes semiul alim. Ve tub aleyna innaka entet tevvabur rahim. Жараткан Allah, ушунча жаш берип, ден соолук, ырыскы, акыл эс, ушундай мекен бергениңе чексиз сага шүгүрдөр болсун. Мына ушул бүгүн сыйлап, уюштуруп, ушул жердеги баардыгыбыздын башыбызды бириктирип турган, аты аталбаса дагы я Роббил Аламин, ушу 90 жылдардын ар бир областтардагы, райондогу жетекчилерине, уюштуруучуларына, мына жердеги Таластагы 90 жыл балдарга, ушул жерге чакырып ушулардын баардыгын көңүлүнө алып, баардыгына ушундай майрамдык маанай тартуулап, келечекте ушул алхамдулилlah кайрымдуулук акцияларын жүргүзөбүз деп атышат. Аллахым кабыл кылгын. Булардын жаштарына, ден соолуктарына, ырыскыларына, акыл эстерине береке бергин. Үй бүлө бала чакаларына береке бергин. Жүздөрүн жарык кылгын. Эч качан эл караган жүздөрүн жер каратпагын. Аллахым жакшылыктардын ачкычы кылгын. Жамандыктардын жапкычы кылгын. İmanın tuğsun, İslam'ın tuğsun götürüp bütkül ağlamga çayın tuçulardan kılgın. Allah'ım kanday niyetleri olsa özün jettirgin. Allah'ım daracaların büyük kılgın. İşlerin oğunan çıkargın. Oğumatların bergin. Dünyanın koldundan ahirettin azabına saktagın. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmatika ya